Cheri kono kurum jeri. Hujik si ai masak khang tab angang mayam jom dongmal apik apik pem jawe keno da akhoi ti TV da thok pani ko adubu bije hujik kan di YouTube ta su khara khara thoe ba ko adana YouTube ta soi dana ga u yorum ba yai adubu phajana di kham dong man di angang gai di angang gai na kham du kana no cha ka yam kan char ba du di soi dana khangani ko ai chak cha ba du nati aduna khangam da ba ju yai adana ai se Impact TV hai dana koi Manipur da TV channel mayam lai IS TV lai Tom TV lai Elite TV lai Mami TV lai armai to dana Impact TV hai dana sogli singani ga tara mari 2014 ki February ki tarik tara mari da ai di Valentine's Day ge numita hogokhiba atu unbe TV channel ni chahi nipan phag ra lakhatri ba February ki tang tara mari sida chahi mapan phaduni hai be TV channel sida hek hobudagi day 1 dagi hai batare iban tarik tara mari ogringai da January ki tang 1 dagi join to gra idi tang 1 je New Year Day ni adu mitur dum join to gra bani amai to dana TV channel amakha और TV channel से तो कोई TV channel याम लई है तरे Impact TV है बमने Impact Entertainment है बने Mix है बने क्या करो याम लई है अदु मनुक तो Impact News है ना TV channel अमर सुयावरी हारी बे Impact News है बे TV channel से क्या नो हम बताम दा मणिपुर तो थोई बा मरो इबा थोड़ो वाथो ई पांग मयाम है बतारे सुमो मयाम से पी बा TV channel नहीं हारी बे TV channel अदु दा आई executive editor वही ना 2014 से तो join तो हो रहे अदु वो हाउ की बच्चे ही Mari mungsidai hujikti editor oina Impact News ki editor oina thabak tok jai aduna mayam na yengbiri ba paung mayam asoi ba aran ba achum ba phajaba mayam aroi ba aini edit toroga pirak padagi soi gi bani pirak padagi chunggi da bani lan gi bani haina asoi aran jam targa di hana madoi mayam da apology tok jage ngak piyo na haijage ha batare mai tok dana hari ba news channel se da thabak tok jabani hari ba news channel se da pau pathok pa khakta na tana khomjan ba pathok pa se khak na tana lai ba pau si Manipur ki miyam ke damakta nahajing ke damakta hansing ke damakta akhoi ki senmit lon ke damakta akhoi ki aphabal lengak lon amal henu ke damakta kayam yam na maru oi bage thodok amana paw amana opinion amana kana go mamiyo me kanom haigre man hairi waduna akhoi mayam ki punsi se karai phaw ba change tawduri karai phaw ba phagaturi na taka karai phaw ba pharoi duri na taka policy ma se me hairi policy na akhoi se karai phaw influence tawduri haiba paw khak pi bana tana hairi ba paw do amuk ka hen interpretation haiba tare tongan ba speaker expert sing natraga hairiba lamdu da khang hairiba natraga hairiba lamdu gi meeting representative sing korga khoina khanane na bai thorum haiba tare hairiba khanane na bagi thorum ni manung hutna hairiba thorum ma khang leje haiba thorum sida ai khar khar thokcha ba madu dai discussion yaw jaba khatani otherwise mayam ni yengbiri ba ai mayam ni ubiri khanbiri se manung huna khata thokpa ina khanbani ai gi primary thabak ti mat manung huna da discussion to budo nate ai gi 90% of the thabak se ai ki paw edit to budani nongam tu nimita bhol lai ba paw mayam se karam ba paw na headlines ka ga dage karam ba paw na headlines ka roi dage ruga karam ba paw na paw ena hap ya roi dage hai bane sing mayam se ki nongam tu da decision adum log lei ba pung tara gi paw ma tara ma thoi paw ma ani gi paw ma mari gi paw ma tere gi paw ma nipan gi paw dumit tu gi paw do loi dire paw ba adum check to ba pathok pa ai di ai na read to paw je khoi paw min irak pa yai correspondent irak pa iriba paw se ina loim pathoni patho matung sida sigi paw sidi la le so ai sum thok ma thok ta ne dum mayam verification to ba cross checking to ba re-edit to ba rewrite to bi thabak se ai gi ne hai tar aduga finally sigi paw he se nga sigi oina pa ba yare khoi gi news presenter amna pa ba yare hai ba sigi final blueprint se adu ba piram ba se ai gi thong ne hai tar numit khudigi adna ai gi anop se Impact News sang bu matam da 0.5 le gi ne hoje 4.5 yo gra mi se tôi ne nungai ti hai tar ko adu si professional hai tar ain tori ba thabok tu sen pham tu na mar moi ra adum pham lei ba si ga topa side effect am hai tar nungchang manipur jam thungna ba se ko sum pham le ma nungchang jom tawgal hai tar khara koi le padi adum han gi ba hidak le sakhi yare problem se okay sina ai gi maram ta khabe ha jab ai gi meng raj nong thongbam ba ai gi television to thokpa meng ni ai ga sing ba ming di nong thongbam Raju Singh kawi certificate le ba ming se atu bai na master tamba matam da mass communication and journalism ki e paw gi maram da hujikti subject le re ko only science khatana te ba le ri se commerce khatana te ba ko adagi arts khatana te ba mass communication and journalism karam haina ai ngon da le ri ba information se malem pumbada manipur pumbada
यौहनगदगे हाइबसिगी स्टडी है सब्जेक्ट टूने मास कम्युनिकेशन है अदुगी पार्ट अमा खंगनी न्यूज़ खतना कम्युनिकेशन तौबुदो कोई जर्नलिज्म कौवे अदुना मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की कोर्स होग मतमदा मयाम सुम कोई क्लासरूम दा इंट्रोड्यूस तौनबा है तारेने मसा मसा की मिंग लाइफम खरा हाइरो खोलो है मतमदुदा अइना मतमदुदा कोई आइजे न्यू दिल्ली दा लेरगा लाइक तमे तमो मतम लंबी दे चप मतम सिदा को कोई की यूनक हाइदना मोदी हिजरा है को हिंदी दा हिजरा जे केनो दा कोई सिदा ट्रांसजेंडर का दी हाइबे याय अदु खिदंग देखनर मदी अदु नुपा न नुपी दुंग तो बाय तारे मोगी मपालंगी हिजरा जिंग से मोइना एनी नुपा मा थेंगना बसे लंबी तो नुपा मा हेक थेंगना रबा ए राजू कहाँ जा रहे हो अंत रहे हो अरे कहीं नहीं मिंग जमा कमाई खांगी जानो आई पुंगा करे को अरे दे ना भाई हम धांगे अस लंबी द हिजरा हम थे माना आई मिंग खंगा में से नहीं था ए नते मोई दी एनी थेंगना बा तुम को बेरा चाव को बेरा थेंगना बा मी खुदी मग से राजू अने हेता को बनी अदुना ने नारपा अरे दे अस अदुदी हम कॉमन ओइ मंग है आई मिंग से खितंग सेमनोक सेंजिन तौगे है सर्टिफिकेट उदि तुम लेजसनु अरे मयाम ना कौ मतम दई से राज है ना कौरसनो अना आई मिंग से राज है ना अदि मयाम खांगनागिबने है अदरवाइज आई सर्टिफिकेट ओरिजिनल मिंग नोंथोमम राजू सिंह गनागुंबा आइंगोंदा बातोन तौबिनिंगबा खोपिनब लेतारदि राज नोंथोमम अना दुम कौबिराउ अदुगा सेल पैसागुमा थाबिर के है नोंथोमम राजू सिंह सिजनबियु अदुना तबगैदि राज नोंथोमम अना सिजनबियु को ओके आई जो को ऑफिस तो है नोंथोमम राजू सिंह ना बातोन तरोदि नुगी थौदो बातोन त लाओ है ओके सिना एगी इरम दा ऐसे यूरेम अमदनी इम्फाल मुसी किलोमीटर निपान मुख लेब माले को अरगो आईगी कोन फमसिना आई लेजरी बम फमसिना इम्फाल दगे अमु किलोमीटर 13 मुख चलग लेबा वाइतोन है मयाम अमत का तारम दबसु याको वाइतोन है लमम खक्ते नहीं इम्फाल ईस्ट की खुनाकुम केंद्र के मनु चना लेबा पांगई की मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नत्रग स्कूल गए मैम ताबिरमनी को पुलिस मैम ट्रेनिंग तो आईआरबी ट्रेनिंग तो पुलिस ट्रेनिंग तो एमआर ट्रेनिंग अदु हेक ममांग लेब युमदो अके युमने हब तारे वाइतोन न लमम ले पांगई हेक ममांग अदुदगी ने ओके से आई ब्रीफ इंट्रोडक्शन मसांग को हजब ता केनो अंगांग अनु मयाम याव माले मोई खंगम दबसु याना हजबनी